ndetse igashaka gubohora igihugu bubi na bwiza. U Rwanda rushinja Kongo guhishira umutwe wa FDLR wasize ukoze amahano mu Rwanda mu mwaka wa 1994, ariko Kongo ikabihakana ikavuga yuko ahubwo igomba gukomeza ubushotoranyi bwayo ku Rwanda. Ngaya makuru amaze iminsi ari gutrendinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Umuriro watse kabisa. M23 iri kugenda ikora ibitangaza hirya no hino, igenda yibasira uduce tumwe na tumwe twa Kongo, kandi bari kuvuga ko barwanira ubwigenge, bari kuvuga ko barwanira agaciro k'umuturage, mu gihe bashinja Kongo ko ifashe na umuturage ndetse ikamuhutaza. Rero uyu ni umuriro umaze iminsi waka muri kiriya gihugu, ni umuriro umaze iminsi waka, ndababwiza ukuri. Ndetse u Rwanda ruho bararushinja gufasha umutwe wa M23 nk'uko mwabyumvise, nyamara basabwa igihamya cy'uko koko u Rwanda rushyigikira umutwe wa M23. Icyo cyo cyarabuze, ni ukubivugisha umunwa gusa. Ndetse inama zikomeje guterana hirya no hino z'abayobozi bakomakomeye, ariko igitangaje nuko inama zigenda ziba Perezida Antoine Felix Tshisekedi ntago ajya yitabira. Noneho Perezida w'u Burundi, nyakubahwa Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, amaze iminsi nawe ari kugenda avuga ibintu bikomeye ku Rwanda, ndetse ngira ngo benshi murabyumva biriya bintu atangaza ku gihugu cy'u Rwanda. Ntekereza ko biriya bintu ni ibintu nyine bitoroheje. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe wavuze ngo buriya umuntu ugukinisha, umuntu ukina kuriya ntuzatekereze ko ari ugukina ngo birangire. Kandi yarongera avuga ngo iyo ushaka amahoro witegura intambara. Yewe icyo nshaka kwibariza, niye mpamvu mutekereza ko ariye mpamvu Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi atajya yitabira inama zigomba kubahuza ngo barebe uburyo bakemura ikibazo kirimo kubera hari muri Kongo? Niye mpamvu ubushize inama iherutse kubera muri Tanzania,
yagombaga guhuza umusaza ndetse n'abaperezida b'ibihugu byombi ndetse n'ibihugu bya Afurika ndetse bya East Africa ndetse n'umuryango w'abibumbye ibihugu bya Afurika y'amajyepfo bose barahuye, ariko umuyobozi mukuru w'igihugu cya Congo ntabwo yigeze aboneka. Ibyo bintu mwebwe murabivugaho iki? Perezida wa Congo kandi yanze guhura n'umuyobozi wa M23 ubwo we abita ngo ni inyeshyamba zitwaje intwaro zirimo zihohotera abaturage ba Congo, ngo ntabwo rero ashobora guhura n'abantu nk'abo bigize ibyihebe. Ntabwo nyine ntabwo aramara kumva agaciro ka avuga ko kandi M23 ngo ari abanyarwanda, ni abanyarwanda ngo 100%, mu gihe M23 yo ivuga ko ari abakongomani, ndetse bagatangaza bati muratwanga muradushyira he, none ko mwatwanze yego, ariko kuki murimo muhutaza abakongomani, abaturage kuki mubahutaza, murimo muba viola? Nicyo ngicyo rero M23 irwanira. Ariko reba abasirikare ukuntu baba batambuka, reba aba ni abasirikare ba UN bari kubungabunga amahoro muri Congo, ariko nabo ntabwo M23 ibarebera izuba, ibakubita inshuro rwose mukabarusha imbaraga bakirukanka. Murabizi ko hari n'abo yafashe ndetse batabasha no kwinyagambura bari ahantu mu kigo cya M23. Nuko nguko rero bakora. M23 izwi ku intare za Sarambwe, irimo irakora ibitangaza hariya muri Congo. Ntabwo ari ukubabeshya, izi ni inkuru zimaze iminsi ziri gutrendinga hirya no hino. Ndababwiza ukuri, M23 irashaka gufata Kinshasa kuko yamaze kwigarurira uduce na Bukavu, irimo za Kavumu, kibuga cy'indege. Ubwo urumva igisigaye ari iki gihe ndi kubona bishobora kwerekeza Kinshasa, kandi nk'uko baraye barabitangaje ko bashaka gufata n'igihugu ahubwo mu rwego rwo kurengera umuturage wa Congo. No gutabara kandi ngira ngo mwumvise ko na General Muhoozi w'igihugu cya Uganda yabijemo cyane. Uyu bamwita General Muhoozi, umugaba w'ingabo igihugu cya Uganda. Murabibona rero atangazo yashyize hanze ku rubuga rwa X, aragira ati with the authority of General Yoweri Museveni, Supreme Commander of the UPDF, I'm giving exactly 24 hours for all forces in Bunia to surrender their arms. If they don't, we shall consider them enemies and attack them. Bishatse kuvuga ngo rero mbihere uburenganzira na General Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ingabo za UPDF, ndi gutanga amasaha 24 ku ngabo zose zerereye mu mujyi wa Bunia kumanika amaboko, nimba kandi batabikoze turabafata nk'abanzi ndetse turabataka. Birakomeye. So reka rero ngiye nsoreza aha, ngushimire wowe wabanye nanjye kuri Rwanda Blessed TV, ariko ngusabe ntugende udakoze subscribe please, wanasharing inshuti yawe ikaba updated by you. Iyi ni channel yanyu Rwanda Blessed TV, nkaba ngira ngo nje mbagezaho amakuru agiye atandukanye. Ndaje mu kanya mbabwira iby'iyi nkuru ya Muhoozi. Icyo usabwe ni ugukora subscribe, share ndetse na comment. Hanyuma nje nari Kamana Alfred the Teacher. Ciao.